Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya an member ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC wa page katnat ilaka ba Powell Soklen hakala sngi ublay ula kentu ki page ba ki dor bar snong ba ki ru page ba kim dei ban sha pen ngop ha ki khubor bakla ki ba saphyang ha social media halor ka Khasi Hills Autonomous District Land Sailing Bill Habakren Shakilat Pathai Kubora ki HADC uba Powell ula pensyai ba watla ka council kala manjur ya ka Land Sailing Bill ha ka dor bar berang shudem Henry Kampat long an namar kadang don hapeng kerukam trikam karkum kariti sunshar. Ulong bahadian baka council kala menjuri kebil deiban pa ashwa syakatna District Council Affairs DCE nangta onsa pa asya ulat kejela ban aijing menjur governors asen. Tang hadian ba ulat lo aijing menjur ketika bil kan selong an bat la ban pentrikam. Uba Powell ulapan pau kejing sngokya bakidon kejing thok bat jing yetu kubor ha social media ki balapan sngthuk bakla ya ki pat ba. Wat ya kinong yalam shnong bat kishnong kitau bakati kabil kalatri kam lupa. Ulakir pat iki pat ba bakin omnget iki kubor bampat pen shisha bat bakin up ya kejing pinna pat ba naga ke HADC bat ka sorkar hadin bala pendep ya baru kejing don kam kat kum kaan. Hagaju kapor nominated MDC ba Matthew Magdo ulong baka bil kampat long an tat hadu bakan yo ya kejing menjur jong ulat kejela. Ula kenturu ikipat ba ban om pensapryang ikijing itu khana bam shong nong rim bat ban burom ikrukam trekam katkum kariti pat ba. Itu bersnang. Nah, lang sa dasang natip kay gabada bersnang. Ba mati lang sa dasang itip kay kamu di kami bersnang. Bangin namle kan ro bangin nyon ne bi kni gabada bersnang. Ngin ngin pan plan susu ya. Habangi ong ba habang pi ai cakara de ban khot gabada bersnang kabon ni pen gabor ki pat ba. Kamla balong rai tang us imaroi bat ki menteri. Kamla balong bon rai tang us imrat maroi bat ki menteri. Jadi kilendo ki pasang bakam tata. Kamla balong batang usoda sekretari bakat khat stip committee jong snong kan rai de ban tip upat ba kan upat ba umsa maka dika cak habong dika rai kadika cak jong upat ba. Kami dika cak jong us imaroi dika cak jong menteri maroi kami dika cak jong saudara ni saudara kadika cak jong upat ba udan ka hok tip. Ya cak ka ba melebu kenang deki mendai na tan joki. Tu como pion menel katu ka jaka shispa Nggak, aman maki dan buon ke bakum kita ngan nak man kro tangga weekend maki dan buon ke bakum kini besi kamdai maki buon ke bakum kita i katakan sahabat ni mo tak eta kaiman ba ban ong ba la bukan ni sini angin ya trilang ini semak kan nang ba kan kesan ni kan kan ya kan ka bang ibu ka sini ke jumi kan kan scam baling idon kaman bu ibu seling nang ba kima kinum asu disepakati dengan bersama dengan agak tum kenika seling ke balaku bala fix na kalian tu. Iya ke partai bun pisau ta gibri kim kim saliate tang man mentoy. Haduk ano ka council kala mele ni haduk ano. Adi kata kayak gini, buang pimo ba ki beriu minta ki spa ba ka we ne ki jing kai ki jing lum spa ka ba cek kai tam ne ka ke jungi ka di ke cakap ka puta. Jadi ketika kita kalau media para resimet asli company kita tetap benda kata ke diklik ke jumpiru bagi ke bahas pak kim misalnya mati kan urut bagi sabu ikan dekat ceiling mo ada nyembu ikan dekat ceiling kepala kulit pimnya ke bomot ki makin ai kat bomot ke oi banyak perkat syu ya to uduk so ini kadang bukan dekat ai kasa san slam teh nah tu kepo ngareng tri lap tai ke bawah kalau rak ini ke ai kamar di bak kita sudi siam mau bagi great kilan bang ada dokumen mengalir dentah ke bangi ya Senayi yang kibri ke betul. Nilap luah terkepor bagi dong kibri ke bapi kim juga cakap. Dekat nu kalau kerja teman ya kari baca beri ke jongi bagi kibri ke betul kita lagi jong cakap kita masnai sistem mo. Lain orang bakat nu kan nurut teh. Kita yo ita jakaman senaki kesan jongi. Yang isu tu piura ita ka andai. Bil kebagi menjur balapas ngi jaka. Dorbar ke berang sudap. Kalau berajiliu. Bat aku juga poru nak lagi perang kau bagi buah tu kepor. Hawalan rakyat ke building lah introduce kemba long tik ke company yang dorbar itu. Mana kesi ke bakut jo ke yang dorbar. Ka ni ke bill kala pas. Kem kono ke jing persya. Hawalan rakyat ni ke bill nak yang jong chairman ula tak ko yang dorbar bala dalam kini kindo kiba wan rakyat amendment lo kan dika amendment bill ke jong jong sam ajat riu kila submit ke amendment. Dah kasih ke bahasa mengen pas lain dengan mencuri kena kabel mungkin dan kena amendment. Bat ni kan baru atau kasih baru kain dorbar kena besar kalau mencur ia kena kabel. Hal kalau dan juga jing panjang pensai nak kalian joki yang persyak
Kapor bangia debate ya kan ka budget speech do yang finance. Mana kali yang finance tu dekat ka jengya benda lang ni ka jengya kesan ngo jengi ulah pensaya baru. Kita ke jeng panjang macam kan yang persya, ba kunta ya kan ka bil la mundur na ka yung dorbar jengka Castles Autonomous District Council. Ngangi penpau ke disukmen bangi lala banon ra ya kan ka bil ka bangi snow. Makalong ka baton kambha na kabenta kamtap akabedi bat ki right land nani ka ba ni kamyatip kata ke jaka juki pat na la kalong ki right land ni ki jaka pat ba kena ki hima ki badan ki right bat kum juru ki badan ki snong ki thau ki jungi ten dai ngi yu i pat adien ba kalami akila patai ku bor spang kan ka jingwan ra ka jungi ki ka amendment kita dan katu kat ni ki bala pensapian ki social media dah ke basim ya ki katu kan ki lain mo ya akan dikabil ki badan hakila patai kubor hari sya jing nak kalian jungi ngim sudi syuk mana pensai mo nama kayun bar ko we nak kalian jungi ka yang sensat bakum kalian kalian mencuri kan dikabil stamangin ha sya u lat jungka jala lemba jungka district council affairs iknang manubeng ya kan dika kajing bom sutu dan dia ketika jeng yalam bakla jeng kita tu kan ni bak khamtam mangin pensai ya ki pat ba haka bade bat kenika amendment nginum sim barok ko wika amendment marka jong bahan ngin sim pang ki kat tu kat ni kebala kedo ke ba ladon ki ba yalam bakla haka bade baketa ke baki ong ka ceiling mo kai gini ka ceiling ke badan haka section 16 jong ka Castles Autonomous District Council administration and regulation act arajar way kenika an ke melepas dah ke isi kepada mana ni dah ke HDC akhir Islam ke beradab kalau bu ya kata ke benta pakan doi bantuan ke ceiling kemut ke jengbu limit mo dan dia kata ke jengbu benta baki hima ki rai bat ki snong kin ai ki jakara ini jaka skip jaka pada syakin kindu ki rishima mo baiklah bu ya kini nama Islam ke beradab kami semula dalam lu kono kejing tiak lakam dan dia ka regulation dan dia kata ka mau kejing working baki hima dan dia ki right baki snong ken ai ki ki cakara ini ki cakap ba syakiru simat dan dia syakiru ki kenhul bat kumtang li iya kisam biladap baki po baki spa akar ka caka ka badai bar yo ki pat ba kala lek penban syakiru simat dan dia tang ki katu ka ni ki kenhul bat den la takadaru baka ki isi ke bare makane ka ai labu ya kane ka ceiling bat kala buru ya ka kendon mo banyak tendu ya ki hima ya ki ra bat ki snong banyak keren kumno mungkin bu no da kane ka ceiling susu ka jing pensai ya kane ka ceiling kemut ka jing limit ini ka jing bu ya kata ka baki na ka jing he hadu ka no ki hima ki laban ai ya kane ki kendo pat ba sekiru simet dan ya sekiru ki kenhun nangta hakan ni kerja kedua suka banyak tu ipi ngala pik ba ya kini ki file mo ki bala penya khmat da ka isi ke barem kadon kerja kedua bat ki hima hak badan ki sim ki menteri kadon kerja kedua ki ra bat kemjuru bat ki snong mo bat kawai ke bas ngutenat ma kan ni kerja kedua jong ka isi ke barem ban menteri kam ya kan ka selling dan ni ya kan ka an bat kendo ku jongi kalong baki laban ba ya ke ai ke badan haka wei ni ki kendon jo ke nikalang ke jongi bakata kalong manmang jaka nagini ki jaka ba ni ki right land syaki brio ki beduk mo syaki brio ki beduk knang ba kidu ki brio jongi ki pat kasi kini kadi thik nam ta ki try muluk ki pat kasi ke jongi ki bamdan yeng dan sem ki bamdan jaka ban riang bat tham tam ki bamdan yeng dan sem bakin yo ek jaka na kaliang joki hima kanang mana kaliang joki kin yo ekalat masnai sase bat haman lagi ni kijing keduk ngalai i baki bak paro kis im ki menteri ki rang ba snong ki sala snong ki la menjur ya ke jitmu jaka je sekonsel bandan kini ki bat kita bakang ki lan bang mo kini ki lengkot kendo kanang baki ni ki beduk ki basuk kin yo masnai kini ki jing bak ladon ru ke jing ai jingmut wana kis im ki menteri ru ba lakum duk kin pe khamtam ya ki pat ba jongi ki bayo yo ka snim shna yang baduk na ka sokat padeng ka baki ong ka PMAY mo kini yo singkat kana kana baki yo ban shna ki yang kana ba ka skim ka baki yo kan mlong ka balen oi nangan ya tu ya pi ba ha ka por ba ngalong sodar ti akan si
Iyo ikaskin PMAY kumba kandai pau tam kilong yi. Bat kumba shipau ni kadui teli ni kini kilong yi kimdon ke Jakarta ke jom. Mo na ke Jakarta ke si ke di private land ni kata kari kenti. Sumsi banyak tu bagi dana perang kini bapli kim ka por bersna ke yi ni kan ke skin ke bais ko kala laps na ni kala kot no. Ramdan ki kendokur la ramdan manumdo ki badai sini tajuki kamomot kidu no kala mas lay. Denal kan nang remru ba ala pek ba ikini ki file ki ba bun ha ke badan du ki signature jengli ki beda mata ki la kala banjur ba bandan no kini ki landan na ba mas ki beduk ki basuk. Habang lagi baka ya kumne ngala pek kam dan chuka file pat. Banyu i baki dar ki hima kira ni ki snong bakin mang kita ke jaka na kam tak beri ke beduk. Kalau syukut no kumtu kira kam. Habang ala shifti ya ka land department rengkat lu kerja telang barki singgil keren haru barki officer ke jongi ke berana slam ha ke berana dan bentaru ka basna ke ka anjo snam araja we. Nila syangru aka special land advisory committee ka wajudan hane pot de sel ban pek na kam ta ki kendo ke siap ke jongi. Kam simna ya su smat la syukut tang hata ke dia kendo. Simna petrikam. Kumui ambat kumjuru kumka parti kebayalam ya ka estate committee ka VP ke jukran bahas pang ke jing tukno ke jongi ya ke Jakarta. Kata ke jing tukno ke kendo ke siap ke jongi. Dalam desa baru undai saplen ki para khasi ke jongi hiru. Ba kamtam hingi yo I ba ka jing tukno ke Jakarta, ke jing tukno ke Jakarta ke jongi. Kalong tang sikikat tu kat ni ki bahaya spak. Mo ki bahaya spak ba tit da ki pau ba ki spaka. Yang i ka department ke jongi ke i ke isi jongi ke i pada kalong kum ni ke bomot kan dan jakashu na kam ta ki brio ki beduk ki basuk ki bapli ki ba juan singi singi na kapor ban pan jakan nangi ka sekonseman ai jakai ki ten dai ka ai kam sin tho ba ka sekonselkan ai ki to kum ta hadi ke ka ji kendu ba ki ne ke hima ki ra ba ki snom mo ka ba ki ong ta in consultation ta ba kam semla ong pat dei banyo jeng mejon ki. Namar bakladon kani ka constitution kani kedu kumtanya la bu no na kata ka ceiling mo itu ka ceiling kan dia ka bu limit ke jongi ka no ka kira ki hima kisnong ke ai jaka aba ki deban ai ya ki neki jaka ba ke jongi ngan chu pesno ne ya ka notification ka ba ngela kami na kalen ka sel ke jongi aka khatwe tarik u jeliu arajar arpun rio ka thok ni ma ka baningkong na kamta ki homestay ya ki Jakarta de ki Jakarta ba laban ai tang hadu araka mas ai kopi ne pi ma nang tapat nang taki karkhana ki hima ki ra snong ki laban ai tang hadu sawaka nang taki resort bar ki hotel kalau kumjuhi sawaka nang takarep karyang namang baki hima ki ra snong ki laban ai shifoka mo to sekbipat kapasan nam taki school kilaban ah hidup pra akar nam taki college hidup shifo akar nam taki university khatsan akar nam taki vocational institute bat ki wipat kilaban ah hidup san akar nam taki kamri dok ha basnapung bat ki berta ngila bu kelibet hadu lai akar nam taki kamri jingri risnyang risiar ngelabu lai akar atau susu pat anda kam ta ki pat ki kam thungjur mo kam thungjur baki pat ki benta labu khat arakar nam ta ki hospital ki nursing home bat ki wellness center ngelamang baki hima ki ra ki snong ki laban ai empalat dia kasanakar nam ta ki sports academy ki stadium ki sports complex ngelabu sanakar nam ta ki nu ki religious institution mo kejun kam jong ki kunhun balang bapa paper kalong bakit na yimani nam taki tap na kinu kejun kam kejoki labu san akar bat nakam taki commercial establishment mo kidukan na ni ki la dengan kam kini ki depan labu san akar kini ka limit ke bagi mu kam maksimum ke bagi bu baki laban at ki hima kira ki snong ya ki jakapai ba tende bagi bu limit mendapat kamut bagi liban ai tik kan ada don ki hima ki ra ki snong pat ki ba bam ko aban ai ya kini ka babu mangi ki ba ai ki bam don mo ki bam la ban ai ki jaka be kini ki ba khamrit ya kini ka babu mangi ru ya kata ki la ban ne
kam khang iki bagi nek kata ta bagi bu kedi kedi kam maksimum nang ta shu akan ika amendment la bu ru ada amendment ka jungi la bu ru bana ka benta man ai ki jakara syaka sokar jela syaka district council bat syaka sokar padeng nakam ta kini kini jington kam ki bedeka roy ka par ki la kalau ki surok mo la banong kini ki hospital ki ba wanra de ki bor sarkar kani ka lan amendment kanam khang sakai kanam trekam kani ka siling nam ta jomki sakawai pat ngila buru balada ki hima ki rai bar kishnong uno ki nam ta ki homestay nagam ta ki industry nam ta ki resort ki hotel nam ta ki school ki don pat ke ba ka hima ki ba ka rai kishnong ke ijon kam ke ba jaka ke ba kham he banyak kini mo ke ba kham he yakini ki ba la don kam shisha ka an ka sha yaki baki la bandek kumta tang ba ki dei ban yo jing bet ani ki dei banyak kendu ani banyak selok shua bat ka is committee jong ka district council ti halor kini ki bentang ka ban ong kani ka por baka kam ke jingi ka kot tang hang ta tang bang ibu bang fix ya ka ceiling aba bu iklimat kanungan ai yano kin ai kumno kin ai modeban soy ya kita ki agreement manoban soy ya kita ka jingi te kular ban ai kini ki jaka ki puta kumno ki ya te ki jikulan ni kumno ki punan kam barok ka bor ka syong haki hima hakira da kishnong kam ni ka kam ga jungi kita mo dan ni ki akan muslim ki dan ka shi asnam na ni ki ajin duru ka syong ha ka bor ju ki hima kira bar kishnong kam syong hangi kita tang ba ka section ka ba raba ba khandai pat ka ong naka principal at ka balawan ra asam ajar kue ka long ba ra dereng kum kini kini banyo ya ka dosi naka district council ya ka ba ki bo ni ki hima kira ki le unta ka bale unta tingo ka ban ong ka por ba kamban kanu kanu ka jeng pendu no ya ka bor jeng ki hima ki ra bar kishna kamban kanu kanu ka bor habar thau ya ka khasil atanwa district regulation and mission amlan ajar kue kamamut balai board ke district council lang ba ka schedule bahkan baik ke regulate ke administer dan dia kan bu baik bu renti hakaba penun kam ya ki jakara khnang ba kan long ka jingmentoi kan long ka tingkai ya ki di cakapai ba nakam ta ka pating ka jungi ka ban dan ngimbu ya kan ka selling ka mong ipimen ni dan ngimbu ikan ka limit ban ai ya ki cakapai ba sya ki bangala ka do mentang yang asyik tiang bahkan boleh kepor bagi cakara kena menersu akan dikasih ke jungi ngidi masuk kemen ngidi masuk nguk bagi kepartemen ke jungi kali yo iya ke juntan kam jong upai hun kasih hara jangan dikasih ke jungi ya ke juntan kam ban tengkai ya kan dia ka cakapa ba aman akan dikasih ke jungi kita lebun kita kam bat kendau mo kiri kenti dak kendau simat ke kendau kur datang ke cakara dia kena ba bagi pai ba ke dia mententalang te lada kini ke cakap kemen su hadin habut hadin khasan sipusnam atosnam ngi ke bubun kenong kali ayu ke district council mo ki bubun ken kedok ti sa district council la pen khambor la pen ko bor ngi ka district council la ka schedule bangin pe alo ka kendok siap te la mangingim la bani e ka mut ka pateng kan ki ben yangi bat kan tem yangi bangim simla le dema ta ka daw na kaleng ka jongi ngi la simi kan ka rai ban pentrekam ini ka siling bat ni kermen ru kumala don kan ka consultation bat ki hima kira kisnong kinya training bat ni ka district council kam tam ngam dan yang saya sisin man pentri kam no i kita ki lanban ni kita kelang khot khendau khnang ba ki pat ba baduk jungi kinyo le jong i isam ngalala baru ahne ka file ba kala don mo ka jitrwa ba la kumnu di ban create ya kita ki lanban ni ki caka nak mulu sipo khat wei tili kilometer kibri ki bam dan sisa ka jaka ki ban tuk sisa pakinyo ba chong man sa akin ikin khat kendo ban pelong kom kisnong ban nak lengka district council ru kanyarap man penjit ongno ba ukun jarang ba snong ban pe akin ikin khat kendo kindon la ka jong snong man nak lengka jong irung in aya kata kalan title certificate nang ba kibri baduk jong ikin sutra ya ta kendo kalian title certificate ko la register ba ni ka district council ni lang ba ju kali ka dia saya sing orang saya sien ba kanam don kan kodo kajing ban banyi ka kajing kri no ya ka bor jong ki bor ngibu ya kani ka kentin ka baong ban bu no ya ka seling kalan seling
ia kaba ki isi barim kila persyang banle tenrai lese kadon kajing suthu baklah ne hang tai ha ka bai dei bat kitien consultation te hang ha kani ka bill ka pemerintah ka jing penduk no iaitu kentien consultation with headman la ne ki nong sen syar mo kam dei nak benta ban ai ki jaka henry ka consultation tang nak benta ban fix ia ka selik kam don kanu kono ka jing penduk bor ia kirang ba snong lani ya ki hima lani ki ran henry namar ba hakini ki san snem kin dus snem lalet no no dus snem arja we shimala ban fix ya ki lan seling henry hadin bakani ka isi batmai kawan hang dia Police Council ni sudon kam no ban fix no ekani ka seling knang ba ki breu ki badok ki basuk kinyo bantalem kayni kita ki jakaran balay niyo tangi kita ki breu ki ba he spa ki breu ki klan bor susi ban ong ba hakini ki snem ki balalit no ki jakaran bunsin ki let ki breu ki ba don ka spa ka pau bat kita ki breu shimat ki ban ka spa ka pau ka bor ki bat om tang de ki san akar le shpo akar handai de ki spa karo te kani ka pelong na ka rira cakari kenti mo ka ba ki bat ya ka jinglong trai ka jungki te de namar kata ngisung wan pensyai hang ne ba sasisin ba kani ka bill Bring undang ke mang yang lap bah ka wei na ke fit visit na kalian kana department don kiriu simat ki bayo jaka na ka wei na ki ma jen hadu sispa akar unyo obri simat nang no su kata kema kan yo pat ban a jaka na ka kipai na ono kan ni ka hima ka datang sispa san po akar ka rai lai ni ka kendora nang no pat kan yo jaka ban a na ta ki brio ki bedok ki masuk ke jung alanya ai tan sikir simat kumbal ong i em nimitin MC ki jungi maki bala ban thiet ya ki jaka di tan ki brio ki spa ki ba ki ni ki sni ki ban tari kalong ba isar kai ki thiet de ki spa aka ba dile ba jung kiru hamba kira penkala kendo simat ya ka kendo rai laban ash ki company ki bana sabar ban sengi ki kana ba kam tat badang yang ki sni ki berdep dang yang ki sni ki berdep apakah sen KSU kala hiar stis po domisia ngain ba kira psa ko badon kiru simat ki batu ban thiet ya ka jaka shi ki jaka badon uriam da ki spa aka tera na ngingim bu ya ka siling ka ba social kai ka long ba yo ki jaka ro thiet kiru simat ba ke ka banja baik ini jaka ka badon ki uriam kan poin nak cek kiri sini. Tengok kau abang orang kan dikepor nak kam taki nong sensar, ki sensar ki hima ki rat ki snong banyak terilang bat ni. Nyembang kan kau kajing tumu omong kini no ya kabor ke cungki. Ndak pun sai pimina kam tak kan kajing tumu bangil kini ya kabor ke cungki. Ninya terilang bat ti. Kam tam ban create ni di landbang nak kam taki brio ki bedok ki besuk bakin yo ke cungki ki sel. Tan mang akan turu akan juga dikepor. Walanya bisa labu akan dika amendment ke cungi. Tentu ya ki hima ki rat ba ki snong baha ba ki ai ki ki jakara la kalong ya ki hospital la kalong ya ki homestay la kalong nam ta ki jakara akan tu ya ki bekin da khot da ka dorbar snong ki dorbar snong ki khot ya ka dorbar snong ki dorbar rai ki khot ya ki dorbar rai ki hima ki khot ya ka dorbar hima khnang ba kan bu kono ka jingdum kan bu kono ka jing bamsai preng ki khul ki hajar Apne kinong snong habaka hima ka ai kata ka jaka kabari ka jaka pat ba kita ki pat ba kinong snong ki hun ki aja ki de pentip mala da ki ai da ka doru mo lese ki hima kin pula ban bu la ke jong ki dor don ru ban num su ai ki la ban bu da ka dor na kam ta ka jing kam ji snong ki thau na kam ta ka jing pin pisai ya ki rat kam ta ter de ban pentip pat ba ru lembah ki ke dor bar snong ki dor bar rat dor bar hima kan nung ai kemolong mentah ni kam don kan ku jing ai ka pasai te kai ka bajasat rai tenring kai ki baca syarat marwet ki babun ki beri ki wan cengi balai ki ka disa konsel fi snap man haba ki jaka rai ki baca syarat marwet sekira tenring ter ki la poin sekira sini kum ka isi ka belaram daga voice of the people party ka ba yang skaman penek pensai ka kendo ka sia ni kwa ba la kalong kumdo ki kendo rai ki de sa
nak mentah kapateng kabanwan malarang ngeng nganu ong pi kan kapor maka ni kalan amendment bill ka bang yora ni yang mana ka sailing ki khun ki jung hadin habur kapateng kabanwan kan pertu kan mau umtangi ka de concern raya ki hima ya kira bi kisnom badeh kan kapor ke jong pi ngyo ya kala banyak penerkom ya ka cakapan ba la kan ka rep karian la kalong ka ka snai snasem kena pertu to hatung